Olá, how a bola fai? Imihotu dia kala. Contente bela soro malo fale hoita boa tira e haloron ohin. Ohin, ida se halo discussão importante com a promove crescimento no desenvolvimento balabare. Obrigado abo ba visita irane. Ohin ami hakara kusu abo konaba, ohin sa ami bele assegura katak ami bebê se cresce no desenvolve rodia no sai forte no matene. Ita botira hatene katak labarek sira cresce, aprende no desenvolve rodia by hira sira hetang atenção hololos, domem atenção e estimulação mental, nem importante teves para labarek sira ne desenvolvimento. Mas que labarek ne outros ciclos ato responde. Sairadet mak inat aman precisa halo ko sira ne bebê foi moris to fulang neo. Atividade nebe inangaman precisa halo o bebê foi moris to fulang hat mak hanesang hakuak bebê hodomi. Tara sasang hukor oing atu nune bebê belhare. Kolia no hamnasa ho bebê. Loke música ruma ba bebê aturona. Atividade nebe inanaman precisa halo ho bebê fulang hat to fulang nem. Makanesang hatoba bebê takrabat bebê. Muda sasang halimar bakarok nolos iha bebê ni oing. Halo liang oing ba bebê aturona. Fo brinquedo kasasang korna bilang no kor oing ba bebê. Sinal sairadet mak ami precisa tahu atenção atu assegura katak ami bebê moris saudável. Bebê sira ni desenvolvimento baseia basira ni idade. Tangne atu segura katak bebê desenvolve ho saudável inan ama precisa hatene desenvolvimento tuir bebê ni idade. Hanesang sinal desenvolvimento ba bebê usi moris to fulan tolo makanesa. Hamnasa bai hira hare emani ue. Sinal desenvolvimento ba bebê fulan tolo to fulang neng mak. Bebê belfoti sai ni ulung. Karak bato sasang nebe na bilang no foti sasang ne. Sinal desenvolvimento ba bebê fulang neng mak. Halo tuir liang nebe silarona. Começa a tutur. Ahu hakarak halimar ho ema liu inanaman. Hatang baninaran rasi. Halo tuir liang banghira hatete a, e, o. Hak basic ang ba fasilidade saúde banghira bebê foi moris to fulang ne. Sidauk halo tuir sinal hirak nebe temi ona ihalete. Sairadet mak inan aman precisa halo ho siranya bebê fulang nen to tinangida. Banghira bebê ia idade entre fulang nen to tinanida. Inan aman precisa ajuda nia tutur. Husu atau halimar takar no loke matang. Ajuda nia kar hang hanesang. Ai fuang no hang. Ajuda nia atau hambrik no lao hokar sasan rumah. Kolia bebê honia. Fokorazem bania atau kolia mama, papa. Fo brinquedo mamar bania atau nia bel halimar. Sinal sairadet mak ami mudarinan aman precisa tahu atenção atau segura katak ami bebê moris saudável. Bebê se desenvolve ho saudável entre fulang nen to tinanida. Bai hira sirhatudo ona sinal hirak tuirmai. Usa gesto simples hanesan doko ulung hodidehan lai. Kahalo limang da bai hira atu fahe malu ho emarum. Halo tuir jeito. Responde bai hira ita husu botruma holifuan simples. Hateten lifuang mama ka papa.
koko atau hambrik. Hak basic ang ba fasilidade saúde baik hira bebê fulang nen to tina nida, sidauk halo tuir sinal hirak nebe teme ona ihalete. Iha atividade rumah mak ami precisa halo ho aminya uang nebe halo ona idade entre tinang ida to tinan rua. Los, ita tira precisa halo na fating atividade balo ho ita tira ni uang nebe iha ona tinan ida to tinan rua. Atividade hirak ne mak hanesan tuir mai. Usunia atau azura ita Usubania atau halo trasik ni sasang halimar. Hanoring nia atau halo riska iha suratahan. Hanoring nia kona ba isin lolong ni narang. Lei store bania. Husunia atau kanta hamutu koi tabot. Halimar honia bebek. Gaba nia. Iha sinal rumah nebe ami precisa tamos atenção atau segura katak labarik desenvolve ho saudável. Los, sinal desenvolvimento saudável balabarik tinan ida fulang ne makanesan tuirmai. Halimar simples hanesan finzi fuham boneka. Haturu basasang nebe mag interessante. Conhece sasang hirak hanesan telefone, escova, no canuro. Hateten lifuan ida-ida. Lao mesak. Hak basic am ba fasilidade saúde ba hira labarik tinan ida to tinan rua, sidauk halo tuir sinal hirak nebe teme ona ihalete. Bain hira labarik halo ona idade entre tinan rua to tinan tolu, mais menos saida makinan aman precisa halo sira. Bain hira labarik halo ona idade entre tinan rua to tinan tolu, inang aman precisa halo atividade hosira hanesan tuirmai. Hanoring nia atau hatais mesak. Usu nia atau hare livro hamutu koita. Lei store bania. Hanoring nia atau hang mesak iha nini bikang. Hanoring nia atau fase ni liman rasik. Hanoring nia atau soe liur bot kakik iha sentina. Sinal saída date mak ami tem que ter atenção atau segura katak aminya on desenvolve ho saudável. Sinal desenvolvimento balabarik saudável entre tinan rua to tinan tolu makanesa. Hatete frase holifon rua kahar. Contente holabarik sirselo. Halo tue instrução simples. Tebe bola halimar. Haturu sasang ka figura rumah bahira temi narang. Ak basic ang ba fasilidade saúde bahira labarik tinan rua to tinan tolu, sidauk haturu sinal hirak nebe temi ona ihalete. Saída date mak ami precisa halo ho aminya one ho idade entre tinan tolu to tinan lima. Atividade nebe inan aman precisa halo ho sira ni one idade entre tinan tolu no tinan lima makanesan. Husunia kona ba saida makni halo. Rona saida makni kuliah. Karik ni ibun tos encoraja nia atu kuliah nene. Hare ni zetu banghira ni koko atu halo buat fong. Atu hatene katak labarik idade entre tinan tolu to tinan lima ne Morris no desenvolve ho saudável. Sinal saída date mak ami precisa ter atenção. Sinal desenvolvimento balabarik saudável tinan tolu makanesan. Halo tuir ema bot no colega. Exemplo, hanesan halai banghira labarik seluk halai. Conversa usa frase rua to tolu. Sae ai ke buat rumah hodia. Halimar ho boneka animal, mai be imagina hanesan halimar ho ema. Haturu domin ba colega tuir ninia hakara krasik. Sinal desenvolvimento balabarik saudável tinang hat makanesa. Haksoi tu hambrik ho aing ida. Lakoi halimar mesak.
Hakarak Halimar liho labarik selo. Conta história. Pinta emani isim parte rua kahat. Halimar hamutuk hodiak. Hak basic amba fasilidade saúde, banhira labarik tinan tolu to tinan lima, sidauk hal tuir sinal hirak nebe temi ona ihaleten. Auhen katak, informação no conselho nebe hafo, ajuda itabo tira, compreende, fator social, cultural, no ambiental, nebe ajuda labarik sira atu cresce no desenvolve hodia. Idane significa katak ita precisa halo atividade simples ne, ho ita ni uan sira lor-lorong. Banhira ita aplica dunia atividade hirak ne, ita se ajuda ita ni uang atu mori saudável. Matenek, no ajuda sira realiza senia potencial tomak. No importante atu no ina fatin katak, família saudável, família contente.